محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من أول دنيا قيامتها ومن آخر بقائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد المرسلين. اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا وتبنا ғұламағалымдардың ұштарттарына бағыштаймыз. Арттарынан Құранға жетпей жатқан іздеу сұраусыз кеткен ата-бабаларымыздың ұштарттарына бағыштаймыз. Айрықша осы Құран кәрімге себеп болып отырған жандау қызы Зілиха анамыздың ұштарттарына бағыштаймыз. Я Алла, бұл кісілердің жандарын жаннат, тәндерін рахат, имандарын саламат, күнәларын мағфират еткейсің. Қабір азабынан сақтап, қабірлерін даладай кең қылып, өзің нұрыңмен нұрландырып, мейірлерін әбден қандырғайсың. Жарқаған нұрларда мақтанатын құлдардан қылып, Хазіреті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам ақ тонасына жинап нәсіп еткейсің. Ва саллаллаху тағала аля хайри халқи Мұхаммади ва аля алихи ва асхабихи ва барик ва саллим би рахматика я архамар рахим. Амин я Алла. Я ниеттеріңіз қабыл болсын. Аллар аман болыңыздар, сау болыңыздар. Қабыл болса. Інім Алматының жігіті екен, оқып жатыр медреседе. Амин.